Atumia kuma kaunti ya Laikipia ni makaire mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta gwika mituke na gutuma mbiraru gicigo-ini kia umbunge kia Laikipia ya irathiro niguo kung'ethanira na ito iria cirathi na mbere gutumura ngahiha. Mutongoria ni muikariri giti wa gikundi kia maendeleo ya wanawake Helen Kurutu moigite mbica cia thukuru gucinwo na miriro ya rithathi ni undu utagirirwo gukorwo ugithi na mbere. Arakara ni undu wa maundu maria marekeka kuo. Andu micii 40 igacinwo. Family cio ciothe riu itire kundu ire tutiramenya kuria mari ni horo wake hamuno na nitoe ati riria undu tocio wekeka andu aria makoragwo megwati-ini muno ni atumia na ciana. Moigite borithi maronekana kuremererwo kung'ethanira na ito ici na mbiraru ni ciagiriirwo kuoya ithenya riri. Thirikari niyo ikinya o riria rioire Mount Elgon yuke iteithie Laikipia na nigetha maundu maya mathire. Kwa sababu wametangaza vita, tunaomba serikali pia nayo itangaze vita. Kwa sababu sisi tunataka kutii sheria na kukaa kwa sheria. Hatuwezi chukua sheria mikononi mwetu. Na ni kwa sababu ni kitu ambayo imekuwa ikikuja mara kwa mara, mbona wasitengeneze kambi ya jeshi? Na kama sio kambi ya jeshi, mbona wasitengeneze kambi ya GSU iwe permanent? Kurutu niongereire kuga ati wona ngahiha ici ciathi na mbere, atumia ciana na akuru no megukorwo mari hatikaini. Thirikari yetereire nginya gugathia atia. Twigukua twikunoga ni gukua. Tutirenda ringi kuragirwa athuri, tutirenda ringi athuri aitu mararage nja tukararaga ithuiki nyumba, turenda kugie na thayu tondu gutiri hindi tungihota gutherema gutari na thayu na Laikipia thaa ici gutiri na thayu. Atongoria aya ningi ni morotete uteti ari gitumi kimwe kia ngahiha ici iria cikoretwo cigitumuka. Kwa sababu unaona siasa inakuja inapeleka vijana na njia ambayo isiyofaa, inatumia watu wengine. Si ati ya kwamba tuna macho wala tuna masikio, lakini kuna wale wakumbafu ambao wamekuwa wakitumia zile magugu ya kusaidia kuharibu kila kitu. Yerifotera Kameme TV, Gitau wa Wanjiku.